Ka jeno lenaneo la Makgulong A Matala ho na le mo le etelang teng. Ke tlo kopa hore o batle pene. O tloha mona o batle pampiri o ka e behang hantle kapa buka ya hao mo ngolang teng. O nketsetse mabokoso a mane. Ke kopa ka jeno o etse mabokoso a mane a atamelane mabokoso wana. Ke tla o fa hore na mabokosong ana nna le wena re lokela ho etsa jwang. E re setlolo sa hao e re ngwana hao le yena ka boyena a dule le wena fatshe e be le rala mabokoso ana mane ao ke le kopang ona. Ya bo a le ke le nketsetseng jwalo. Motho motle ka jeno taba ya ka kina ke itse wena lenaneo lena o ko nke pampiriane ya hao ebe o etsa mabokoso a mane ka hare mabokoso ana. Ke tla kopa hore o tlo ngole. Ke kopa hore ka hare mabokoso ana o tlo ngole. Ha ko tshware pene ya hao hle, ha ko tshware pampiriane ya hao ya bohlokwa o tsebe ho ngola. Ha o entse jwalo o tla be o entse mosebetsi o moholo, hobane ka jeno moya wa ka o batla o shebana haholo le taba ena ya kgatello ya maikutlo eo batho ba bangata ba leng ka hare ho yona.
motho motho jwale re a bua ka jeno jwale re a bua ka jeno jwale re a bua ka jeno ha ke re itshebe rona ka borona re ke re itlhatlhobe ha ke re nke mokgwa ona le tsela yena ya Albert Humphrey a ileng a sebedisa ka bo di-60s a sebedisa ka bo di-70s e ntse e sebetsa le ka jeno kgwebong kaofela ha ke re nke tsela ena rona le wena re ke re tsamaye ka yona ngwane se a ko itlhatlhobe ngwane se a ko itshebe a ko itlhopholle a ko itlhopholle wena ka bo wena o ko we analyze wena ka bo wena a ko itlhopholle wena ka bo wena le lutli ditabe mona ntso thwe mohlophulli wa dipolotiki a ko be mohlophulli wa lebitso la hao o ko be mohlophulli wa bophelo ba hao o ko be mohlophulli wa diketso tsa hao o ko be mohlophulli wa leeto la hao o ko be mohlophulli wa buka ya o ingolang lefatsheng mona a ko be mohlophulli o be mohlophulli wa bophelo ba hao ka jeno a ko be mohlophulli wa leeto la hao ka jeno o be mohlophulli wa dipuo tsa hao ka jeno o be mohlophulli wa leleme la hao ka jeno o be mohlophulli wa ditsebe tsa hao ka jeno matla wa o kae o na le matla kae a o kae matla wena ha o itshebile hona jwale ha o itshebile bofokodi ba hao bo kae bofokodi ba hao bo kae ha o itshebile wena hona jwale o hlopholla bophelo ba hao o fokola kae ha ke qala ka bofokodi na o fokola kae o fokola leratong o ya hela o sekile o motjhini wa dikoro o fokola mo leratong na o phuthang ke bone o fokola kae fokodi ba hao bo kae le mongare bofokodi ba ka motaung ke a ithatela sa kgathaletsei hore ho jwang ke a ithatela ke motho ya ratang haholo ka mona ka ho bontate a re ke a ithatela ka mona ka ho bontate ho bo raditedu a re ke a ithatela le hona jwale ka o bua le nna ke ba kopantse jwalo ka o bua le nna tjena ba bane ba bahlanonyana mona ke ithatela hle ke ithatela ho phaphathwa ke ithatela ho phollwa a re ke ithatela hai ke kutlwile mmele wa ka o bile o tjhesa ka moo o tjhesang ka teng ke ithatela ho bontate mona ke motho wa bona ke bofokodi ba ka bo mohlomong o na le a tjhong jwalo gona jwalo e montate le yena o bua jwalo ka ausi enwa o re he le nna ke bofokodi ba ka man ha ke khone ngwaneso ha ke khone ke a ithatela bono ke bophelo ba ka
ke be ke ferre motho a le mo makgetlo a mararo ke se bile ke mo lebetse o re nkile ka mo ferreya ke bofokodi ba ka a go shebe bofokodi ba hao ka jeno le ntho ye wena o ipitsetsang yona gobane nako nngwe kgatelelo ya maikutlo o ingwalla lengolo o a ilata wena mo e leng teng o itlise go wena o re die kgatelelo ko ngwalla lengolo lena ka jeno re o tle go nna o tlong hatella o mpalame goed genoeg kgatelelo o ngwalla kgatelelo lengolo o re die kgatelelo tlo hatella nna ke le motaung tlo etsa ntse o se ratang ka nna tlisa kgatelelo eno ya hao go nna kwano o palame ka mo o ratang ka teng o thewe ka mo o ratang ka teng kgatelelo hle tlo kgatelelo ke a o batla go na le mothemong ya ipitsetsang kgate e le hole le yena a ilate itle ke bofokodi ba hae bono ba o lata kgatelelo e kene bophelong ba hae momamedi ke bua le wena ka jeno hai matla hao wona he a hokae kgatelelo e se ile teng ka baka la bofokodi ba hao o ya fokola bofokoding ba hao motho ya ratang le ditaba ke bofokodi ba hao bo o rata ditaba o kena le dinthong tseo no sa tlameha o kena go tsona bofokodi ba hao bua le dintho tseo no sa tlameha o di bua a ko hlopholle leeto la hao la bophelo leleme la hao le dinthonto leleme la hao le dinale leleme la hao le meutlwa ka leleme la hao o a hlaba o a qeta o a bolaya ke bofokodi ba hao bo bofokodi ba hao leleme la hao ha le tsebe le thapelo leleme la hao ha le tsebe le o lakaletsa batho hantle bofokodi ba hao bo moo leleme la hao ha lena ditakaletso tsa mahlonolo leleme la hao ka nako tsohle le bua tse bohloko le bua tse tetebetsang ke bofokodi ba hao bo re ke re qale ka bofokodi ba bo bombo ona le mbona ke ka moramona fela ha re qeta o bua ditabatse o tla bona bophelo ba bo tlo change motle bofokodi ba hao bo kae man bofokodi ba hao bo kae man bofokodi ba hao bo dutse kae ke dutse o di ma bofokodi ke nalwa ke bofokodi bo etsa hore ke robe melao o qetela sobile o robile le melao ya bophelo ka baka la bofokodi gobane bofokodi bo etsa motho a robe le melao bofokodi bo etsa motho tsikitsiki bofokodi bo etsa motho latalata bofokodi bo etsa motho a latele ntho tseo a sa tlamehang ho di latela bofokodi bo etsa motho a sebedise tjhelete ka tsela a sa tlamehang ho e sebedisa bofokodi bo etsa motho a hlolehe le ho hlokomela bana ba hae hai motho motle ke a ke tsebe hore ke tswe ka phapusing ya kgatso bofokodi ba hao bo kae bofokodi ba hao bo robetse kae bofokodi ba hao hloleha o tsamaisa lelapa la hao hloleha o tsamaisa lelapa la hao hloleha o tsamaisa le bophelo ba hao ke mo fokolang teng o a fokola ha o gone le hodisa bana bana ka tsela ye nepahetseng ha o bua le bona o ba rohaka ha o bua le bona o ba rohaka le ka mma bona o bo rohake le mma bona le wena mosadi rohake ntate pela bana ba hao o hlompholle monna hao o telle monna hao o be le rata ka tlung ke bofokodi ba hao
bofokodi bo roba melao monna ya tsebang ditaba ya kileng a ngola sefela a re bofokodi bo roba le melao ya lenyalo bo roba le melao ya tšhelete bo roba le melao ya bophelo bo roba le melao ya leetlo bofokodi ba hao ke leshano bofokodi ba hao ke leshano bofokodi ba hao ke o sebedisa tšhelete hampe ha o qetile ebe ka moo ka tlunga o fetoha ntho sa itsebeng bofokodi ba hao wena ausi bofokodi ba hao wena mme ya hao ha o batle ka yona ya hao e dula ka mona ka sefubeng mme ntho ena e fihla e etsa kgatello e makatsang ho ntate e ba ke kgatello e makatsang a tenehe ntate ebile ha o so le tjena monna ya tenehang jwalo ya le ntlatsa kgatello e jwalo tshwantse a amuwe sethunya monna ya nang le sethunya ka tlung a le tlasa kgatello a le tlasa mabokoswana na mana ke itseng re a ngole tshwantse re monkele sethunya man tshwantse re monkele sethunya hobane o ka tlasa kgatello a ka etsa ntho ha o a tlameha ho etsa jwalo ntate ha o a tlameha nako ngwe modimo na o file tšhelete wa bapala ka yona ntate wa ka bofokodi ba hao wa bapala ka tšhelete wa tsama o yala hohle strateng mona wa tsama o yala hohle mo o tsamang teng ya fela tšhelete hobane tšhelete ha o sena mo e kenang teng hape e ya fela ya bona tšhelete ha o sena mo e kenang teng hape e ya fela e tla o phoqa tšhelete o tšhelete e ya phoqa e tla o phoqa tšhelete e tla o etsa o tshwane le molora o tla ba moputswa tšhelete o ka baka la bofokodi ba hao bofokodi ba hore o be clever bofokodi ba hore o etse show off qoqwa mane o kile ha ba le ntho ene e bitswa dipontsho ha o le motho wa dipontsho di tla hangwe fela ntate wa ka gauteng mona ho na le dipontsho mo tsena tsa Nazareth di tla hangwe fela dipontsho empa ha wena bophelo ba hao o le radipontsho o le mmadipontsho o le radipontsho o le mmadipontsho ngwaneso o le motho wa show off o etsa show off beke le beke o etsa show off beke le beke fortnight le fortnight kgwedi le kgwedi ya fela tšhelete tlevao ya fela tšhelete o shua ka man ya fela diaparo tse ha o le motho wa show off o nana o tla phela ka show off tsa mo botsa ba organizang di show o ba botsa e tla hangwe fela ya o etsa show off ya fela show off ya fela hobane ya hao e tla beke le beke ntate ya o show off e tla beke le beke abuti o tla fumana lebantalane le neng le tura se ka re ke thai wa itse ba thai ya dinonyana wa itse ba thai ya ne ka re mohatla wa tlou wa itse ba thai ya ne ngwaneso e ka re mohatla wa kolobe o bone se lebantale sothele le na le tura boso le na le tura my brother le na le tura le banta show off ya ke re kola kala wow yena au se show off ya fela o tla fumana hana o apara 2 cm e se fetile 96 cm ke a utlwetsa fedile show off e qhaqhuluile o e roka ka ntho o so e roka ka ntho kana le tiena e roka mphofu ka yona kana le diamkotla wa phofu ke a utlwetsa e fedile ntho 2 cm ya fela 2 cm ya fela ausi ya phela mntana sekhaya ya fela 2 cm efetwa 96 cm it's equal to 147 cm and millimeter and plus mortar
Hobane o etsa show, mamela ha o etsa show off. Ke bofokodi ba hao, o motho a di show off. Ke bofokodi ba hao. Ke bofokodi ba hao. Ha re ye hey e ka re ntwena bathong. Ke tla ke itse ke qale ka bofokodi. Ke tse le wena go sheba rona bofokodi ba hao ke bofeng. Ke itse go sheba rona bofokodi ba hao ke bofeng. After this ntho di tlabe di lokile. Ha o ka bo sheba jwale ka jeno jwale re fetoa jwale ba hlophulli ba maphelo a rona. Ke re fetoe ba hlophulli ba maphelo a rona. Ke a o kopa maneso. Ai a ke le ntlweleng ke tswe ka studio ke tsamaye ha ke tlhomona ke tla diphepetsong ha o dumeletse o ya joa ke basadi le jwala ba sona jwale mo le basadi ba le ba nqeta tšhelete ya ka ke tsamaya ka 4-5 ya basadi ona jwale ke o joa ke basadi o bo joe hape ke jwala ya ntate thusa o kgone hore o phedise bana ba hao o a fokola ke a sokola na jwale ke kgone le ho phedisa bana ba sokola tšhelete ya ka e fella ka ntle ka kona basading ntate o tlo fetoa ka mora mona o tlo fetoa tšhelete ya o tla ya baneng ba hao e tla ya ka lapeng la hao mamela lenane lena o tsebe o fetoa man mamela ngwaditse bofokodi bo roba melao bofokodi bo etsa batho ba etse diphoso ke itse ka jeno ko be mohlophulli wa bophelo ba hao o go be mohlophulli wa bophelo ba hao o be mohlophulli wa ntate wa itlhopholla hona jwa o re ke tsamaya ka ba bane ke tsamaye ka ba mme ha ke fitla jwale mono tšhelete ya ka e fella teng e be e fa senna ke mo mamedi a buileng di motle ho ya fela e ke mang ya tla o tloela o tshwere tšhelete ntate wa ka ha ona mogele ya tla o tloela hobane a hare a se yena re ko wena ya ntshang tšhelete ke bofokodi ba hao jwale o lokela hore bofokodi bona ba hao bo fetoileng phephetso e kgolo ho o bolwantshe o tsebe o hlola bofokodi bona motle ke la tantate moruti maine ha ke tsebe ke ne ke batla ho kena le tabeng ya nthom ya phephetso jwale hona le ntho e buang Brenda ke a leboa wena Soli se a khela ke a leboa ngwane so re jwale re hloka dithapelo ho so ho le ho be wena le se khomweketsi wena Clifford Zita le wena mme Emma ke a leboa Roseline Moletsane le wena Khathiwe ke a o leboa hobane wa kena mona official Lesedi FM bofokodi ba phala ka motho bofokodi ba qeta motho bofokodi motho a jua dikoloi ka baka la bofokodi motho a jua ntlo ka baka la bofokodi mosadi a tswa ka tlung ka baka la bofokodi monna a tswa ka tlung ka baka la mofokodi jwalo ka Albert Humphrey a ile a beha ditaba tsa hae pele ntwena ne bitswa soft analysis ya ba ya fetoa e se bitswa SWOT analysis nna ke bitsa jwale hore mona ha o le tsena se o lokelang o se etsa ko ro fetoe mohlophulli wa leeto la motšhemong a ba tsamaye dingaka bofokodi ba hae di mo je dingaka di mo qete tsena bongakana ka hetla ba mo je ba mo qete ka baka la bofokodi ba hae hona na le bofokodi ba o ba rich ya ratang ho ba rich ngwane su burichi bo ya sebeletswa man burichi bo ya sebeletswa ka utlwetsa hape batho ba rich a bone ba hlaisitse maruo a bona dinthong mona bo di Facebook ba entseng engwa ha o di bone ntho tse batho ba leng di billionaire wa ba tseba wa di tseba di billionaire tsa rona mona South Africa
bona motho mongwe ya qala fela ha ore hey. a ke etsa tjena mo mamedi ke lata ntate Lefu Maine moruti Maine ke enwa ke a molata ntate Maine ke nna eno moruti wa kahle ke ho wena bofokodi bo roba melao bofokodi bo senya le dikereke ay man Dina kutle Ntate Motau ai o di lena ke le rata ha ke le mametse tlase mane hallelujah ntse le bohla Ntate Motau a bolukana le ke re tshwere Maine tsamaya kakata Ntate Motau kakata ke na le dilemo tse ka hodimo ho 20 ha mofuke ke le sefaleng sa Makgulong A Matala mofokeng e motle nane o lena ha re soka ba re letsa ay fela ho na le ntho e ke elelletsweng tsamaunya lenane o lena moruti ho na le ditaba tseo Modimo a di beileng pelong ya hao ntate Maine a ke tsebe hore mohlomong ha o ka wa ba le nako ntate hore o ko fihle o le ngwathemane ho tloha ha nako e ne ka ba metsotso e 15 pele hora ya 10 moruti wa utlwe tsela eo Modimo a ileng a o sebedisa ka yona ntate Ntate Motau kajeno lena re tshwere ditaba tsa e mong wa monna kapo ditaba tsa e mong wa banna ba kileng ba neng ba eletsa lehlakoreng la kgwebo hallelujah amen in a further business consultant empa ona eletsa hape le tsa tsamaiso hallelujah Albert Humphrey yo Ntate Motau a ileng a kakatlela grata ya BSc ho chemical engineering hallelujah a morao a fumana masters qetellong a ya Harvard University a fumana MBA amen jole Ntate Motau ntho ba tlang maka kina ke hore ka hara maboko sanana a hore a thabileng e leng tsela eo Albert Humphrey a ileng a sebetsa ka yona a re kgwebo ena ha o e sheba bophelo ha o bo sheba jale re ka bo tshetlamisa Ntate Motau ka pilara sena senne ya pele Ntate Motau lebokosane lena re shebile matla ya bobedi lebokosane leo re shebile bofokodi ya boraro lebokosane leo re shebile menyetla mme ya o qetela Ntate Motau re shebile diphephetso Ntate Maine ntumelle Ntate Motau hobane nkile ka ba e mong a kileng a hata dibataolong jole ha o shebile SWOT analysis yes maboko sanana a mabedi
a alang, a bua le tikoloho e ka hare, a bua le wena. Me mabokosana ana a mabedi, a bua le tikoloho e ka ntle. Momamedi wa ipotsa hore moruti maina jwale o ya hokae. Mamela ha e bua ka matla, e bua ka matla leng ka hare ho wena. Ha e bua ka bofokodi, bua ka bofokodi bo leng ka hare ho wena. Empa ha e bua ka menyetla, e bua ntate Motaung ka diphephetso, e bua ka dintho tse ka ntle. Se sa maine jwale ntate Motaung SWOT analysis ha re sheba ka nqena, ntate Motaung mona ho matla. SWOT analysis re eketsa matla, maximize your strength. Le ha shebile ka mona ka bofokoding, SWOT analysis re fokotsa bofokodi, minimize. yes Ka nqena ha shebile menyetla e re wena tshwara menyetla yo capitalize. Ha shebile ntate Motaung ka diphephetso, SWOT analysis re mamela theola diphephetso tseno, reduce the threats. yes Ntate Motaung ntumella o seng hona, ke a leka ka phaposing eo ke leng ho yona. Hobane ka jeno lena re tshwere taba e matla, e leng ena ya hore a ke re itekole, a ke re itshebe hantle. Ntate Motaung ntumelle ke santsane ke eme kaleng sena se bitswang SWOT. Momamedi ya kena ha etsa SWOT ya hae, ya ba leihlo le se le sheba bofokoding ba hae. hallelujah A re nna tjhelete ya ka ya jowa ka ntle, a re ebile tjhelete ya ka ya engwa jwana bo a eqeta. Wa tseba bua nnete a itlhapolola lenaneo la Makgulong. A re nke leeto ntate Motaung, o seng ha ka jeno lena ntate Motaung, nna le momamedi a re ke re itshepahalle, yes re itshepahalle mabokosong ana, yes mabokosaneng ana. Re shebe na matla a rona ho kae, re shebe na re fokola ho kae, ka ntle ya hore re iphetse, re shebe re fokola ho kae. yes Mme re be re shebe na ebe menyetla e ho kae. Re qeta ho sheba menyetla, ebe re sheba hore na diphephetso di ka ba ho kae. Mme re shebe ka leihlo le phodileng, ka leihlo le nang le nnete. Ka jeno lena ntate Motaung naneo lena le fetola maphelo a mangata. Ke a tseba re mametse Mozambique, re mametse China, ke a tseba re mametse ntate Motaung Kuwait, re mametse Russia, re mametse Lesotho ka hara Afrika Borwa, diprovinseng tse robong re mametse India, re mametse ntate Motaung lenaneo lena le leholo. Ka jeno lena ke SWOT analysis ya bophelo ba hao. Ha re shebe ho mang kapa mang, yes ha re shebe rakgadi, ha re shebe ho malome, ha re shebe ngwaneng, re sheba ho wena. yes Ka jeno lena se ipone sena se re a ko eme ka pele o itshebe. hallelujah Ntate Motaung ha ke re nke leeto bukeng ya Exoda, ke tse ke qale moo nka nka SWOT analysis ena ka e ala ka hare ho Bibele hohle. Nka ka lebaka la nako re qala bukeng ya Exoda. a ko inke mofokeng o tsamaye le yona phoka ya ka. Exoda kgaolo ke ya boraro. O na le monna eo ke lakatsang re ke re shebe ho yena tlhahong ya hae. Molao o ile wa tswa ntate Motaung o reng ba batona e tle re ha ba hlaha ba tle ba bolauwe, empa ba belehisi ba hana shifa le pua. Re ke ke ra ba bolaya bana bana ba batona ha ba hlaba ba heberu. Ntate Motaung monna enwa yo ke batlang, yo ke lakatsang re shebe ho yena, ya re ha sa le teng. yes Mme wa hae a mo pata ka kgwedi tse tharo, empa Bibele re a sita mo pata halelele, ya ba o mo nkela sethopo sa moseme. Para thopana sena sa moseme a se bitia la ka tiri le boka, a mo kenya ka hare ho sona. Ha qetile
a mo beha lehlakeng ntate Motau Bibele mo ha e bua ha e bua ka re go ile a bewa kapo place o sebedisa lentswe lena a position position a lehlakeng mme ha ya dulela thokwananyana le yena e le gore a tle a mmone le ha batho ba sa mmone emela thokonyana ntate Motau ke mametse podilo lena wa nsutimetsa naneo la Makgulong o na le bophelo bo lokang hona jwale moruti maine ke kopa naneo la Makgulong ka jeno lena bua pelo ya Jehova jalo ka mehla ntate Motau manenga position wete manenga batho wete hai maine hai ntate Motau di manuscript ha ya ngola Bibeleng ya re mohlang moradi wa Faro a theohetseng nokane a ilotola le banana ba bang ntate Motau ka tlwaelo o na tshwanetse a shebe ka botjhabela me a sheba ka botjhabela hobane ho na le maemo a neng a etsahala bophelong ba hae me ya re hare o shebile ka botjhabela ha utlwa ka bophirimela o na le lesea le llang ba utlwa ho na le lesea le llang ba ba ya ntate Motau ba fitlha ba sheba ba fumana hore ke ngwana ya kentsweng ka hara sethotwana haleluya yena shebile ka botjhabela dintho tsa etsahala ka bophirimela ntate Motau ha re ka ra etsa SWOT analysis bua e re ko bolelle karabo ya hao ha e tlo hlaha mo shebileng teng haleluya ho na le mo karabo e leng teng moruti maine a ko potologe ka nqena ke se ke potolohile ntate Motau ngwana ena ya ba ntate Motau mo wa nkuwa ha nkuwa ngwana enwa kgaitsedi ya hae ya tlama sa ba sa sedila ke mane tseri ha ya fitlhare ho na le mosadi wa moheberu ya ka a nyesetsa ngwana enwa a phehasene ke kgaitsedi ya hae ha ntate Motau ka hara SWOT analysis ena hore bophelo bo tle bo tsebe ho tsitsa re tlo tshwanela re tsebe batho ba re tsamayang le bona ba ka hlahang ba be ba sa re hlahise moruti maine ha ke a utlwa ke mesikolo ntate Motau ho hlokela batho ba ka hlahang ba be ba sa o hlahise mpa e le re ke wena monga ditaba o bolella moradi ya Faro hore hona be a tlanyetsana le batho ehlile o tlo wa nyeswa ke mme wa hae moruti maine tloeletsa tlhaho ya mose ke ela o fuwa thuto e phahameng mose o fuwa thuto ya tsamaiso mose o fuwa thuto royal education re tsa sileleng mose ha re utlwile ntate Motau a bona tsatsi le leng moekgepeta a tatelletse moheberu haleluya pelo ya hae ya hloleha utlwa bohloko pelo ya hae ya utlwa bohloko ya robeha moshare nkeke ka thola ngwaneso ya etsuwa shena a re le kgale ga nkeke ka thola ya moekgepeta tata o bolaua kenya ntate Motau ngapata hona re hlabatheng mo letsatsi le le hlahlamang khepete mo nyara sa moshare wa bua mo khepete ro yena mamelo batla ho mpola jalo ka yelo molaile ya ba eo ya seja moshare balia mo seke le teng ke mona o balia aina le thuto o balia aina le maemo ntate Motau mona ro la dieta sentle yes impa moshega le se re kopana le yena maine chapter 3 Pasarala dieta sentle mose sa re tsele kgathatso maine ntate Motau mose ha sa le paleisi haleluya o sa lo sa mhlape wa mohehadi wa hae Jethro moruti maine ke kopa o se ba theological o mpo buele ntsela modimo fela yona ntate Motau mose ke ena sa a le sitse mohlape wa mohehadi wa hae a le sitse mohlape wa mohehadi wa hae Bibele bua mantswe yana ho chapter 3 verse 1 e re mose a nna a losa manku a Jethro mohehadi wa hae moprista wa Midiane mme a isa mohlape ka pele ho lesella haleluya
Ntate Motaung bona le felleng ha ona metsi. Yes. Le felleng o bona fela ntate Motaung hape ntate Motaung le felleng o omeletse boholo ba nako. Hallelujah. Empa mosha o feta hona mo o tshwane ha sale le felleng. Oh yes. Ya modimo hore ho tswa re no batla ho ibitsa hore kapa ha o pota ka nqena o ka nna ibitsa Sinai. Yes. Ke ba le la Jehova le tlaisa ho yena khabong ya mollo ka haro sehlahla mme ha tadima a bona sehlahla se tuka ke mollo empa se satshe. Bua moruti. Re mosha bona sehlahla se tuka empa se satshe. Mosha re anke ke fapohele. Kakata. Re akore nke ke fapohele. Ntate Motaung o bona ntho e leng ka hodimo ho matla hae. Oh yes. O bona ntho e leng ka hodimo ho kelello ya hae. Empa hore e rinke ke fapohele. Yes. E rinke ke ntho ena ke opportunity ya hore ntate Motaung ke experience ntho batho ba soka ba experience. Moruti. E ka nna ba ya tsosa ho batho. Empa e rinke ke fapohele. Wa tseba kgolo ya rona nako tse ding e dutse o fapohele. Hallelujah. Wa tseba phunyeletso ya rona nako tse ding e dutse o fapohele. O ya mo batho ba soka ba ya teng. Hallelujah. O hlaelwa ke ntho e soka e hlaelwa ke ba. Aya. Gore e rinke ke fapohele. Moruti maina e se yona mo. A re wona ke monyetla e re ke a tumele. Ha tumela ntate Motaung re se re le temaneng ya 10. Moruti. Chapter 3 verse 10. Atamela Moshe man. Atamela Moshe. Aya. A re ke nnete ntho ena e ka nna ba ya tsosa. Yes. Empa e re ke atamele. Yes. Ntho ena ntate Motaung e matla ya SWOT analysis. Ai Moshe a re ke atamele. Atamela Moshe. Ha ona motho a kileng a e bona ntho ena. E so ke motho a buang ka yona. A re ke atamele. Hobane ntho ena ke monyetla hore ke bone ntho e ke soka ba ke e bona. A ska ba baliha. Atamela. Jwale ha fatametse ntate Motaung Moshafa bile a fumane ditaelo. Modimo Fabila buile le yena re ke bontshisiso o tshwenye a tjhaba sa ka sa setjhaba sa ka e khepeta ke utlwile o meketsa ha bona bakeng sa bathubi ba bona hobane ke tseba mahlomola a bona. Vaseni bua mantswe a mere tlohe jwale ke o rome ho falwa. Main. Mme setjhaba sa ka bana ba Israele o ba ntse khepeta. Ntate Motaung ke taelo kapa assignment e modimo a mo nehang yona. Moshe a thola assignment. Ka pele ka ha o ne a ile a kena sekolo ntate Motaung ha le e khepeta e re ke etse SWOT analysis. It's a SWOT analysis. Referring to verse 11. Verse 11 is Moshe ho modimo. Anake ma. Nkayang ho Faro. Tan sabana ba Israel ke pita. Sheba hore jole mona ka re hona le phephetso hona le threat. Ka re nake ma nkayang ho Faro. Kala ka threat Moshe ai khona mona ka re bothata boteng. A go tshwarahanyane mo moruti wa ka hle. Re fela o borakgwebo hanyane fela hanyane mo fokeng e motle mo mamedi re fetele mona. Ntate shebile nako mo elentse moruti wa Moshe a SWOT analysis. ntate wa Bona pele di phephetso. Mme re mpare e sile libitso le la di phephetso. ntate wa Bona di fresse kapela ra khona Faro ke a motseba. Papa. E dile Moshe ore chapter 4 verse 1 ore
empa bona ga ba ke ba ntumela mme ga ba ke ba mamela lentswe laka gobane ba tla re Jehova ga ba ka iponagatsa go wena a re yena ke phephetso moše ga a qetile ntate Motaung ntumelele sega ka jalo lena ke re shebe taba ena ya moše ore re ke se ka fela mona go di-stress ke nnete ke bone opportunity kwana gore re ke shinke ke bone bofokodi na boteng verse 10 Hallelujah. chapter 4 verse 10 ya ba moše gore go Jehova o go morena ga ke monna ya buang ga bonolo batho le ga e le maobane le ga e le maoba e sita le jwane ga e sale o bua le mohlanka wa gago ke motho ya molomo o boima le ya leleme le boima tate Motaung moše o hlaisa bofokodi ba gae moše ga ikwana le kwana o beya bofokodi ba hae pepeneneng beya bofokodi ba hae pepeneneng Hallelujah. gore a ke etsa SWOT analysis ke monna ya leleme le boima a itlhatlhoba a itekola pele moše a batlo bolaiwa mang kapa mang moše a batlo supa mang kapa mang sheba go yena pele gore o ke monna ya leleme le boima ga ke kgone o bua ga bonolo ke bofokodi bo ke nang le bona tate Motaung ke kopa momamedi a ka kene official page ya rona ka re bolelle bofokodi ba nang le bona re bolelle matla a lona re tlo rapela leano lena ga le frena godima SWOT analysis re a thusana ka jeno tate Motaung gore re tlhopholle bophelo ba rona ka sono lena ntate Motaung re etsa due diligence ya matla re na lona bofokodi re sheba menyetla ka ntle re sheba le diphephetso ntate Motaung o nako eme gona teng moruti wa ke a leka ntate Motaung nako ena mpatisisa ke tlo bua le motsamaisi wa mananeo mookamedi wa mananeo gore hampa re ekeletse o ba le ntate Motaung go na le ditaba tse ngata mona hangata ntate Motaung ga re fitlha mona bofokoding re na le go iketsa re batla go hlaga ntle bua leshano ntate Motaung ga re bue tsona mona re batla go hlaga ntle o tseba gore wa fokola seba gore o na le bofokodi tate Motaung empa ga re karaba le nnete ka jeno lena re ka thusala ke mongwe wa banna bao ke ba tsebang yo ganyaileng ya fitlha godima bophelo ba gae ga ya shebile Damatseka o kenya ba rona kgaolong ya bosupa temaneng ya lesome le nang le motsorobong ga etsa SWOT analysis gore o ba le molemo o ko o batlang molemo o ko o ratang ga ke o etse empa bobe bao ke sa bo rateng ke bona bao ke bo etsang ga bona bofokodi ba nang le bona ka re ke batla ntho tse ntle empa ke di fitlhele ke a di rata empa ke etsa opposite ke etsa dintho tse mpe tate Motaung sena ka jeno lena o santsane o na le monyetla wa bobedi Hallelujah. be fuwe monyetla wa bobedi ka lenaneo la Makgulong morena Jesu Kriste o sebedisitse sethala sena gore nna le momamedi re boele gape re itekola ga re itekola ntate Motaung ga re ka lebokosong la pele e leng bokoso le buang ka matla amen momamedi ngola ka ra lebokoso leo Bafilipi chapter 4 verse 13 Bafilipi chapter 4 verse 13 ingole momamedi Bafilipi 4 verse 13 yona re nka etsa tsohle ka Kriste ya mpha matla ke matla ona le ona
o ka etsa sohle ka Kristo ya o fa matla. Ngwana hape ba Philippi chapter 1 verse 6. Yona re ke tshepile hobane ya qadile mosebetsi o molemo ho lona o tla fela o phethe. Hallelujah. Ke matla ona le ona. Bofokoring ntate Motaung re qeta ho bua ka ba Roma chapter 7 verse 19. Ke kopa momamedi hape a boele a ngole Jacob chapter 1 verse 13 ho ya ho verse 14. Verse 14 yona ha e bua re empa motho ya mo le mo ya lekwe ke ho hena le ko tshacheiso ke takatso yo e leng ya hae. Hallelujah. Takatso ba e mare e tswala sebe mme sebe a se phethile se tswala lefu. Yes. Ke bofokodi mo tate Motaung. Menyetla mo mamedi ha ngole opportunities ke kopa ngone ho ba Hebrew chapter 12 verse 12. Ba Hebrew chapter 12. Ba Hebrew chapter 12 verse 12. Opona tate Motaung menyetla mona re ya capitalize. Re ha re tlohelle e ba bebele bua mantshana re a le ke le tiseng ke hona matsoho. A tepelletse le mangole a tetena le le etse maoto a lona ditsela tse lokileng. Ntate Motaung Morutiwa ka o fetisisa ha re shebile diphephetso mona a ba sa ngwana buka ya pele ya Johanne. Buka ya pele ya Johanne. A ba sa momamedi a nka kgarolo ya bobedi. Ke mana a nka ya 15. Hallelujah. O fihla temaneng ya 10. Amen. Le na le metso e supileng. Amen. Momamedi re tlo tla thusahala. Ntate Motaung ke kopa hape momamedi ke kopa ke nke kgato e le ngwe ke tse menyetleng a ye ho ba Hebrew chapter 12. Aska ba ne bala hape ba Hebrew chapter 12 verse 1 ho ya verse 2. Hallelujah. Hobane re jwale he le rona re tetse ha re ke le rule le kano la dipaki a re ke re lahleng hohle ho re imelang le sebe se tshwasang fela mme re ke re mathe ka sebete peisong eo re betswe. Ntate Motaung ke mo re capitalize ante ntate re ya leboa o re bone o re tsebile re thuse ka lebitso la morena Jesu hore ntate re be le nnete ka SWOT analysis mpa matla ke hao re fa wena sebaka o etse mosebetsi ka lebitso la morena Jesu Kriste. Amen. Ntate moruti maine moya wa ka wa hana e ka re ha re so qete re tla lokela ho tswela pele. Ke a leboa mofokeng. A re se modimo sebaka etse mosebetsi. Hey! Momamedi ke mo re fellang teng ka jeno ka lenaneo la Makgulong A Matala hore mo shabua re ha ke tsebe ho bua hore aske a blame batho ba bang. Wa bona ha so o le ka hara khatello o so hateleile maikutlong o blame batho ba bang a thiki wena ke a ikwala.